کۆربێندا دیبلۆماسیە ناودەوڵەتی و یەک ji berfirehtirîn korbûneke akademîk û têkildarî babetên global li Stenbolê bi beşdariya ji gelek welatan birêve çû. Akademisyen, dîplomat û xwendekarên genç ên ku ji çil welatan hatin beşdarî forumê bûn û têda hin qutabiyên ji Herêma Kurdistanê hebûn, kêşeyên cîhanî ên wek şerê li rojhilata navîn, koçberî, krîza enerjiyê, got û bêj kirin. حالی و ام جی وکی نونرین کردستان ما بجلوبرگ کردی ما بریاردا باشداری بکنو ادارانه ما زیاتر بحث لهرما کردستان کرو بحث لآسایش کل لهرما کردستان رول پیشمرگیان لگرانوا سقامگیری پشتی داعش و آوانه ما بحث کرگل ام جی بحث آشتی پیکواژیان هرما کردستان بکن چونکی وکی ام زانین هرما کردستان جانترین نمونه بو آشتی پیکواژیان لخر منطقه Di korbenda dîplomasiyê de ku du roj berdewam kir, peywendiyên li nav beşdarên ji welatên cuda bo nêzîkatî û hevnasîna kultur û rengên ji hev ciyawaztir jî bû fersendek. بۆ چارەسەری کێشە و گرفتە جیهانیەکان لە هەموو لایەنەکان وەکو باسم کرد وزە ئاسایشی خۆراک و کەشوهەوا و هەموو ئەو بابەتانەی کە لەم فۆرم باسی دەکەن ئێمە ئامادەین بۆی بزانین ئەو چارەسەریانە چین و بتوانین کاتێککە دەگەڕێنەوە وڵاتەکانمان بتوانین سوت لەم بیرۆکە و لەو ئایدیانە وەربگرین بۆی بتوانین ئێمەش وەکو وڵاتانی جیهان ینی ئەم بابەتانە لە ژیانی ڕۆژانەی خۆمان لە ئیش و کارەکانمان جێبەجێ بکەین. شەشەمین کۆربێندا ji hêla tîartî World ve bi sernavê avakirina siberojê, nediyarî, rastî û fersendan, bi dîdarên taybet ên li nav gencên ji neteweyên cuda û dîplomat û akademisyenan bi dawî bû. Erjanda, Kurdistan 24, Stenbol.